cho gua long cái nhằm cho con này là thể loại của chơi chụp tao mà cái gì anh điện chụp tao mà con điện thì yên tĩnh mình đầu tiên đào chơi anh điện nếu con điện thì yên tĩnh mình go robra yu khide en walle ta inshallah pal kon kut geje ala an cha gwe chenen je te confusion mi din mi chi tuo kon tamma chi nabat generation bad den tamma lawo reg mi dir ga tan inshallah cha gwe tan inshallah ngey roy kut geje lo kun den dial den cha leb rey woj ka generation mi cha bad cha to go jer yarun ko en generation mi cha nge jek gen nge yen no ko gad ma kan nge jo gwa ngada morun mi shara ma dit cha gada de lo ngi ni gen bad no mo gen ta la to ko na o na bad ka man go ra balariye ala ko goide chi de wo to ko ngi ni ka mi chala karado di ko goide de ngai ka mi di to ko ngi ni ka mi chala ka ji ala kon boy ko baneng to ko ngai ni ka min chalet ko kon to ko no wando no kon ci gon goy ko bo to ko ngai ni ka min chalet ka ji Israel antama generation dan te chom no ko nga larana boro moy ko to duel kel ka ga Israel jamba ko ken ko chalar ka bay bolo ne chal ko kon nyalo ko Abraham ko dai je ko je ko do mon ke le chale ko dur ka kel mu gwe Michigan no mo an ga da bato cha ga de mudbel ko chol kon te gwan kon te gwan do no kon te chol kon e tik shaitan no mo te ga bab tingi ni chi ko to gi te lu kun te wan tana ngi ke maram karan ngi ke theology meni ri chang ye theology bo chi kana le to mun gor ba kulare jenne ala bible goraran ci goram kel gorani to one almost chupka ni gani di 49 according to doctrine inshallah ci jek ne to ko kele claim no kan riede be ko kunyal mo gorana ni chiang la te go mitega diw ran an lar na make a reason mitega ram ga ma la dem ru dan do wana ko no bible be straight pen ko kunyal bible ca peno kunyal me me peno kunyal directly kwami kirana de ka guted da bo me tede long tele contradiction tele gwel me de bible de gwel ko wada bo ci yo mi ram gaga e jaga contact de bay jag bible ten jalo ku contradict ko di ko the perfect ko te de contradict ko therefore mo gora balariye kon gor kono generation banere yalla ka gor kono bane generation bane create generation mi cha bu pek de ma bi nang ki me la pek do cha wot lol bi gringa je kono gor ban te generation mu gwa mi ji pek de ma bi bad jor mu bu dor te de ma won kana te ji di de be ba ka evaluate ba ga gwi ba te ji di de ma be no re te de ma won che kon ngaji ngu gwa tano be gwi bo te de ma won ngu je tano to talk on the generation bi ka evaluate je gor kono ci generation mu pek do ne bu dor bene be bad be nangrar ba din ko pek de mri ngor na mo chana ba mi jina chum nu ko mo ira to duel mo do dien ke ci chum nu go meneri ana kon mo liga chud te ga Michal Olive te ga Bethlehem te ga Yawe te ga Olive te ga bad no do muti ku jimi ko te lar na ken gi chud wi ni chud ga Israel mu gor go mo gwa mena ko kon celar mu kenar mu chud gan Israel jam na ken jamu rudun bonta mo ngadien jide wono ne ko te chana ken duere ga Israel den bi jide ke chiken ngaden tam te ke Jerusalem kene te ke Israel tam ngad gani Judaism ko de wala la ko gwando ndien la ko Abraham me ngai ken be ko gwando ndien chiken Jesus chiken ngad kay yeno mo yero dun ko tukte ni gan Israel te biaro dun tomte ante ke chat mi cha gormandan enona na amu kan ko la ko kono mi cha ga Israel kon example kan la ud ga Israel medan chana ud ba chana jien me jien kon cheng tang doran kwa e bo content ane ci la jor na ju medan o
bayan nan wi mi mun gwa mi cham met Moses ga Israel ju men nga ke je bona na bayan nan mun loy ni liat kana toa ke cha kana toa mi choban Moses che mi won na kan ga no che Joshua jak kan ni jela kelo ba pin ba spy kan ba pin uche the same man in Lajor che padiet ga jak kan ni ko kien ko wa pin wa je che bokon ko wan ngok me dana wa yimu long ngok yang na ga jede jing ngok nyuri ye yana ja ngok kir the same man ga Israel bëgg ke Red Sea mune wogan de la mun kanan na tin ci mun bang me way cha kam ko ci ko me bokon bo mune ci ko be jik ci mun bang na tin wandon den na Abraham bo me dan ko no wi mon gwam ko ni ci de tin ci ala je me dan Abraham kan ga da man lo do ne eka ne di jale pin ko pa ji ga ji ko the same man kon me bokon ci ala kon ko kon la ho to le ngok nan jal bang atama kan kon nyur ci ga nyur bon Israel mu kan ko le ko kon could Chibo understand que Michel Canadian? God Israel Gor can store dien, Katai Mark Kam Wandon dien ko could. Gor can a capedian. Kogor can a win more the road and Tamichan Bogus storm and up and store Bible can a Quran, Tangela Quran, Muguru being I you Mutuogo, Quran can a Bible Quengen. Kaken. Dundian Ugalka interest. Mela conflict kam men Abraham dangro ci wona ka gad ken ke Ismail ken Isaac ci ne to store gan gondo ndien wo gor ko gore ni ne to store gondo ndien wo gor gore bat mu ci guyi je riwde kel wa yo mu kon kunne kod no ko kon dial kod wen mon kel li ucha de mu chole kodran ko ne ni dial therefore kon bad kon tamma kana ma mutual identical genocide met kon ko muy kon tumno go baro muy tu teñi dor ne ko kien wi ne ko kien ka bane ciur wi ne ko kien bane gno kan le ciur kono chana identity dan chane ba an ngap ko tele mo gor ciur wi ni ten o ba ciur rol mi no ba bu no ngwa ka jin gudong mi cholu je ye sheitan ku gwando ram dong lo cholu jin be kante ko je jamo ko la podon ndi jego podon ndi jigdi jingni ko je ko ne la lu nu gur gana mor an cha gor re ngono dang wal amete ko no wal mi yen ko ro je ni lo de lu gad gwan ken je medan gen lu de tam ne chikel medan je urum di de gur be ndey bu doje tinu ko gol ko di ro bar di jien tama gada miya gane je point ko dana man kan wan ko kon te Christian te mi ko tin religion mi te ci kon change an ngoda wala ja gora Bible na ne ka ten commandment ta kam Moses ko ci ngwade ka natural laws ti ko na chaka ka wi mo no wal a natural laws to ne kan ku ko la da ka leto ko mutala ka gon ngoda wal ke ngot ki chang chi ten commandment la chang kon chang longo wi ko tele je medan me yen koro medan wi dan ta ngam no mo de chi random ngam no mo de ran ba ngam no mo de ran kwal kan ngot yen koro je la mu kon kebala society dan ko nore wona kan e dialan to wi mon kan natural laws ti ko na chaka ke chi to wa kam na ka Moses mi to ku yen kan natural law to je ku gar pe la document ku ngay ken Israel du no cirane de convince mu ngedu le day bay jowte te ni ngoti je ka Moses e kam ko no ka Moses Christian ti pay ben gwam ka woto yen ko ro ken wan jinu bi ga community mi ta cieng na kana gade cengi na yit gane di kom te yuman tum de kujimi ne bi ko community mu gudo na la kan ne ala chola beben kalam go kod chal go kod meti ga cieng mu kan dab ke la gade liu jem ko ne te ga nyan pala mo te ga lamna te ka joana ga dialo tono la diana cholo ko de ga cholo ga chete therefore ni real ne jaka agwa kon bat kon gad
nang kon ga dwom mi che jan gwade lo kun tu ngwan cha ka le tegre we ngi ke man dol tian la ka la pastors ne chire la reg me long ja ka pastors lo kun kon ngei na ga do culture dan nen gwa jenen ne ko kon e de tene medan wanda no kon te kene ga ni de yen mo gwa dol kan ko kut ngai kan kun medan na chieng ne te ko gwa ko kwi right te ko gwa ko biaro ga ngo gwante kan tine ne na kan dia ejan bana wo gwa mu kon generation mu confuse bu nda wono no te tok jer yaran no telem bu kor ger ge chen ko la kel mani chang do for jen go ro de larie ya to ko ni tamma riudan bu kono jega youtube bi jen chore no galwa bompal min chiran wo youtube di jegdi subscribe ko mete mit lada de chwa jege kan goro ba kon ngi ni to go ban culture ndu ko ken ban kalen ban tik dana wo nyam ko min di dama goro ban invest wi dan mitem ton ngai rana ba share social media jara lo mo ko na ro din ngi jin mu ngai ngwan du mu rom goro du kel bang biliu ge jerun bi nam telum ba jekte but mitem ton ngai you should have to share it ne dia de social media show bi ba ken ga show tan yen brand ko ba blend therefore goro baro dan nge bana ting wane kan bana kaling ko bana tik dan bana ya laka jan bana ro kero biya temal